menaze gima i awang riame zai hai menaze zeme man sage klum namai kram ke zi kai ze skui tingkum chana zang kai ze kchum kam mai higi gede regu man sa zeme kogne ine hai mena hange paulia ga dera dlei namai ting chua kede regu man sa pon dota kamak ba pon dota dra hange India Meteorological Department IMD Minister North East State ge namai ludge ziming yune tingze ruin dogole ze achule man sa pogo chai suize Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram ge namai kram ke zi ingkai ze skui gine wangdara ba ka pe ke zi kana ka chang ba tingze rui gole ze kachule zaine Tripura State ge wangdara ba ka pe ke zi ket gine ka pe ke zi kana tingkum changna jang kai ze chumria tingze rui gole ze sali zai IMD Minister North East State ge namai ludge ziming yune longge ting rui brun magze tingkai gui kan chibe de sakye be za ting chai bizdu wangdaw du le ze kachule chipo zigine pnuine I North East State ge ziming yune longge man tingra yellow alert chuna pegai zela muidele Zai Assam gu Board of Secondary Education Assam seba mane saze Assam ge naikum tingkum kum chana jang kai zik chum HSLC High School Living Certificate Class Kregu exam kai loi gai lube result pe daira bze wang daira ba ka pe ke nalang ba hachai ka gane lia daw du bi ge lalei ze ka chedle ai ge HSLC Assam ge naikum tingkum kum chana jang kai zik chum ge exam kai bigu result lia rab mai zai ting na mi puya rangai marai les du ka pe ke nalang ba hachai ka gane lia daw du bi ge lamui le ze salei zai na ting ti PS ba ma chiguda les du chimang mahangge rangai dra hangge naikum tingkum kum chana jang kai zik chum Assam ge HSLC class kregu exam kai lube result pe zai na halate ze zomi ze pi maglis du nang niki ke bamze pi daw du be mobile gane me laptop gane me ze desktop gane me ze online gane pi daw du be seba menap nigu website link ze pe gai be seba online.org ge nang ni gudze nang ni gu result ze pi daw du le ze ka che dele Zaine North East State Manipur ge Manipur gu Chief Minister N Biren Singh je lutora hange sablam banai Manipur ge BJP MLA mina hangmadai me pnui tabam ge ne saulu je teti blam ge suite mere mene teti be ba mai ge mtaw hro je meeting te gai le je khache dele kagne chunare changja ai Manipur ge ruling party BJP lam ge kakle blam ge madu samje rangchi gai mere le je khache dele dai te be bije ge ne BJP MLA mina hangmadai me pnui tabam ge ne saulu je teti mei Zaine Manipur gu Chief Minister N Biren Singh je lutora hange lunei je sam kaime ka cheblam ge je pusui temram ne sanchi ge mare le je man sa pawai dele za state BJP leader party ge pusui temene sa je party notice coordinator and national spokesperson Sambit Patra chi meeting ge bamlei je ka chedele zai pa na chi meeting ge sam sakyo ge lubram je pe ge pusui teme central madage pawai go le je ka chedele chi ge ne daite blam ge ne kakle be Manipur ge pemei ka chebe Chin chigule je salai zai nete tibe ba mai ge BJP ge suitemer me wang roze state ge ai ngo meeting te jan taw hro gai bige ma du legislator ge kaklebe peblam ga samze heki ke gai mleize Manipur go Chief Minister N Biren Singh ne du pugo Twitter ge raw gai dele kagne chige te tibe ba mai ge ngo meeting te ja sam heki ke gai beja chuna wang daira be lo haiziket editions of man ki ba chomai kram ke ji himre tingkum chana ja kai je chum ge bam ra hange ka da blam ge heki ke gai le je ka chule Zaine North East State Nagaland Dimapur ge tetibe rimai ge Assam Rifles spy mine NSN IM mina hang mingye mze nimdele je kachedele zai pnui da gane anui gumme civilian mina hang srok mze nri pakai dele je kachedele za ai mina hang srok civilian mze nimni bze NSN IM spy mine tetibe kram ke zikre gu chum banai kram ke zing kai jisna tingkum chana jang kai je chum mai ge nimni ko dele je kachedele za NSN IM spy mine ai mina hang srok mze nimnu je pnui kibo mada ge kacharang kang ki dele je ka chedele halak lu je
Zaina Sudan kedege Sudanese Army menai paramilitary force Rapid Support Force RSF me hrai tibze tetiba kram ke zing kaizet set maige ceasefire lokat hange hrai saugai bize Turkish mene pnuigu zemena me Sudan kedege bam ze pnuigu neilimbe C-130 ne Turkish kedei pungwang changdele ze kachevdele kagane Sudan kedege paramilitary force RSF menai Sudanese Army me hrai tibz bambe lokat hange ceasefire ka zetun saulubek changdu Turkish megu neilimbe zemenam ramze pungra hange wangbe C-130 neilimbe ze gimina kabze kaputbe dele ze kachevdele zai Sudan kedege paramilitary force RSF spy me bnai Sudanese Army spy me hrai tibze hachai ka kana changdele ze kachevdele zai chige hrai te chub mai ze tetiba kram ke zikremiu tingkum chana zang kaije ke chumai ge paramilitary force RSF menai Sudanese Army spy me hrai te chu dele ze kachevle zai hrai te chub mai ge kunta kagres na zak na lungene chige hrai te bigene zemna me chai di bize mina hang hai mingeu ze hang kreu kana me chai le ze che zai chirun mag ze mina changmadai ze hang hai ke ze hang rex squeeze ke chumme civilian ani gume ka hazam dele ze Sudan ke degu Sudanese Health Ministry ne sale zaina Minister of State for External Affairs V Murali daranne du sa ze njnai rimai ge India ke deime Sudan ke dege hrai te be bizigene te ne te dolak ze gunei gulak pelak zeba memina changkeze haina ze hangringe mze Sudan kedegene zida ka changbe pungwang changai zen ri pakai dele ze ka chewdele za India kedego government suite mramene chuna riam gai bige Sudan kedei hereite bam ge India kedei ko zemna memina changchum ze haima dairia chuna ria lare le ze ka chewdele chipo zigene India kedege government suite mramene chi mina changchum ze haima dai mze gari impui ki gene magna hadui hnei ze hadui hnei ne magna nei limbigna pung biara hange ren kai zela le ze sale Zaina India kedego Defense Minister Rajnath Singh banai bugu Russian counterpart General Sergei K. Shoigu njnai kram ke ji ngkai je setting kum chana jang kai je ku chum rimai New Delhi gene ngo meeting te jan taw hro gai dele je ka chewdele zai chige India kedego Defense Minister Rajnath Singh banai Russia kedego Defense Minister ngo meeting te jan taw hro gai bige Russia mena Ukrainian kedege reite ge blam gedu sam je ki ke gale je ka chewdele zai chirin mag India spy me bnai Russia spy me kage disse ibe puina ke tebe relation bam lam gedung meeting te gai zai chirin magze Russia spy me bnai India spy me ke gu hrei mro lui hyak ze bam lam gedu ngo meeting te je samje he ki ke gai dele je ka chewdele Zai Assam ge hanai kum tingkum kum changna jang kaije ke chum khjing keu hji kreu je mingyeu gene kram keu jing kaije mingyeu na lungge tingrui rab soge ting cheibe benai ting kai gui kan chibe na trigene zemna me mina hangkreu je sna me chai changdele je ka chewle zai chipo roge mina hangmadai ma hna poine le je ka chewle Zai Assam State Disaster Management Authority ASDMA mena saja mina hangkreu je sna chai broge mina hangkreu chai bize ting cheibe gene chai le je ka chew zaina mina hang sna me je ting kai gui kan chibe na trigene chai dele je ka chewdele ai gene na mai kram ke jing kai je squeeze ting kum chana kaije ka chum kam mai higi ge de regu man sa loi gai dele pi gai jang king gai ni mele ne je to dele